Selamünaleyküm. Kazançlık hayırlı olsun. Sağ olsun. Sağlık olmuş. Allah sağlıklı olun diyorsun. Cümleyin beraber. Arıkları temizledik. Yapmayan işimiz kalmadı. Ayak koterme olmayak, el koterme olmayak. Az günler görmedik. Детдомдан son tapıp geldiler. Ташкентская область, Бековатский район, село 5-е отделение, короче, отделение 5-е. Подсобное хозяйство там было, не голодовали, но мучились. В одной комнате 3-4 семьи жили, как они рассказывали. Дети болели. У кого ребенок болеет, на улице спали, ну, чтобы остальных не заразить. Вот, давали такие дома, в одном ослы жили, в другом они жили. Torunlarım Allah sağlıklarını, ömürlerini versin. Hepsi de bir de kokusundan içeceği yok. Hepsi de birinci yaş benim olmayı, men bakaylar. Men balam yok, balam balası yok. Sen bizim yanımızda ne işin var? Küllesi olmayacak. Öyle şey görmedim ben.